Mwena wa Juja akuru o ndumwe na andu aria mari mawathe ni maugite kwambatira kwa garama ya muturire, wagi wa mawira ni mamwe ma maundu maria mamahinyiriirie na njira nene, makiuga mwaka wa 2023 urari murito muno kuri o. Mwaka umekuwa mzito sana. Watoto wetu wamekosa chakula, watoto wetu wamekosa kazi, sisi tumekosa chakula, lakini tunajua Mungu ako pamoja nasi. Agitongoria mihango ya uheani wa irio kuri akuru aya wadi-ini ya Theta, umwe wa andu a wendi mwega Joseph Njogu Kinuthia augite itanya riao ni gutuga aria hinyiririku kimuturire amu matire na uhoti wa kugura irio cia gukungwira thiguku ya mwaka mweru. Kula pamoja, tukaweza kusherekea pamoja na nikaweza kuwapea chochote kile nimekuwa nacho. Uzito ambao tuko nao katika nchi, watu wako na shida ambapo wanasikia kwa pale wanapewa unga wanakimbia zaidi. Matariria ati thogora wa muturire kwambatira na gikiro kinene niguo haraganitie muturire wao undu urio macungiriirie kwaga irio cia o muthenya. Wale walio wamepewa na Mungu uwezo wa kuwa na kitu, wa kuwa na utajiri, ni vizuri wawe na ukarimu wa kukumbuka wazee wale wakongwe, mama wazee, watoto wale wamelemavu, watu wa aina mbalimbali wale walio na shida wawakumbuke, na ili Mungu naye aongezee. Na kuo mwena wa Manyata mihango ta ino ni twarithitio na mbere kuria makiria ma akuru 500 maratugirwo na irio ni gikundi kia andu a wendi mwega unyitaniri-ini na kamiti ya kwandika arutani TSC. Doing good. Kana mami ageka wega tukanyitana nao magatuva irio na indo iria ciingi tuvote kurugamirira athuri na ongia aria matatungatite maya nini, koguo ni ketumie muthetu yava. Akiaria hindi ya mihango ino muikariri giti wa kamiti ya TSC mwena wa Embu Jamlek Muturi augite namba nene ya akuru mwena ucio ni marabatara irio amu ni matiganiirio ni family cia o ya Kenya ng'ima turorie tweta andu anini na tweta micii na tweta kanitha tunyitire andu aria akuru maicari na ningetha mavote gukura wega, mavote kunyita huduma iria yagirire. Miario yake ni nyititwo mbaru ni Stephen Kivisia kuma gikundi kia Mama Doing Good Foundation na mutungatiri Joseph Mashagi aria mugite akuru aingi matire na irio cia gukungwira thiguku ino. Wazazi huwa wanasaulika, kwa hivyo tumesema kwa msimu huu ni vizuri tuwakumbuke na tuonyeshe jamii yote kwa jumla ya kwamba wazazi ama wazee ni watu wa maana. Ni uma andu ava mena kathina na ni maravatara utethio, ni mwikarangu na mwaka mugima ngona kwenu mara nginya gya kuria ni thina na makigia ni mbati. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.